Będzie to łatwy pojedynek dla jednego i drugiego zawodnika. Axel Mahmudow w finale, Kirgistan, dwukrotny mistrz świata, medalista Igrzysk Olimpijskich, no i Patryk Bednarz w niebieskim trykocie rozpoczęli to finałowe starcie. Сюрприз! Экесе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. 67. Memoriału Władysława Tykaślińskiego. Koniec walki, przewaga techniczna. Axel Mahmudow, Kirgistan, zwycięzcą kategorii wagowej 77